I ćao svima, kao što možete vidjeti danas radimo tutorial kako da promijenite start dugme. Svi znamo što je start dugme, jel da? Znači dobit ćete jedan WinRAR, to dobit ćete link u deskripciji od tog WinRAR-a, to je tog foldera. Kada to dobijete, onda ćete skinuti i ekstraktovati na desktopu, znači desni klik na to i extract here. I onda kada ste uradili sve to, idemo Windows, to jest uđemo tu, upadnemo unutra. Vidite, kada ste stigli do ovdje, obavezno nemojte da pritisnete samo 2 puta, nego idete desni klik i Run as administrator. Sada kada smo ovdje, idemo u ovo prvo select and we change start button. Sada morate naći kao prvo onaj kao gdje ste ekstraktovali, u ovom slučaju na desktop. I sada morate naći kao, to jest morate naći koji vam se sviđa kao taskbar ili start menu. Meni bukvalno se, to jest ja ću vratiti, poslije to ću vam isto pokazati kako da vratite. Inače desktop mi je u haosu bukvalno, tako da vidjet ćete kasnije kada mi se ovo sve ugasi. Tako da ono. Evo, ja sam izabrao ovaj Razer i sad idemo Open i to, završili ste, evo kao što vidite, sada vam preostalo samo da restartujete komp i radit će vam super. Ako vam u slučaju ne radi, restartujte odmah komp, ako ne, onda poslije ga restartujte kada imate vremena. I sada kako da vratite na normalan start button, idete samo ovo drugo, Restore Original Explorer Backup. To što možete vidjeti, ekstra, znači ekstra radi. Tako da nadam se da vam se svidio ovaj tutorial, linkove imate u deskripciji sve, također ako vam se nijedan ne sviđa od ovih custom start buttona, bit će link u deskripciji da nađete još više, tako da nadam se da vam se svidio tutorial, linkove imate u deskripciji i do sljedećeg klipa veliki pozdrav!